page 482 et 483 ka tafsir al-Qur'an de sura 41 et 42 ilahi ko faade ka makko yuraddon ko ruttata ilmu sa'ati gandal fi dar gangal wa ma takhruju yaltata min thamaratin immorde e dimde min akmamiha e der ciume majji on wa ma tahmilu redata rondota ko min untha immorde e deyel wala taga ongel jibinta illa bi ilmihi sona e gandal makko wa yawma yunadihim yande kanko Allah o noddoyta be o wiya ayna shuraka'i konton kafididdi andin balu be wiya adan naka Allah me molorima ma minna ala ya min shahidin immorde sede mono sedito huntudi woni ma min rewidi wa dalla majja anhum mabbe ma kanu konko be lati yaduna hibere wayto min qabl ko adi wa zannu be fellita malahum ala nabe min mahisin immorde dadirgal alla dali la yasamul insanu o neddo amata min du'ail khairi immorde toragol mojjireji ne kayda moy motoro mojjireji wa in massahu stayuni no memi ma sharru bone fa yausun ona tajido danutun monido danutun dulludo fa yausun tajido danutun dulludo walen adakana wallahi ismi medini mo rahmatan yurmende minna immorde kamenga min ba'di darra ba lorra massatu memu kamokan la yaqulanna wallahi o wi hada li ndo mido hande dun do ko min bi tawbe hunde kari wa ma azunnu sa'ata urimi misikka darngal ngal qa'imatan ko darotongal wallahi ruji'tu wallahi hay simirutama ila rabbi faade ka jomiya innali ande arayno wadani la indahu kama qala husna mojjere la dali falanunabbi anna alladhina wallahi min hum pitay ben kafaru yeddabe bima amilu sabuko be gollikon wala nudhiqannahum wallahi min medinabe min adabin imorde latte ghalizin tekkude wa idha an'amna simin nemini ala al-insani edo neddo a'rada durno wana o poda be janibihi bangiji makko din doni balaje makko den didi leggal dande makko ngal o bunga fa idha masawsi memi ma sharru bone fadu du'a inta ko jon du'a aridin webiti do yurmin kinido kayida ma usase mi do tori du'a don nani ulwiyo ara'aytum yatala in kana sinde alqur'ana re latike min indillahi ko imorde kala thumma kafartum bihi refti onon non on yeddinde man adallu ala majjudo mimman huwa ha hewtiti on mo kanyum fi shiqaqin o woni ender lutondirgol alqur'ana ba'idin wodditi dum sanurihim arayme hollabe ayatina ayaji amen ne fil afaqi katatteji ka bangeji wa fi anfusim ender wonkiji mabbe din tigi men hollabe mandeji din hatta yatabayyana lam ha banganabe annahu wonde alqur'ana alhaqu konde gonga awalam yakfi bi rabbika ejomi ma yonali annahu no kanko ala kulli shay'in iduka lahu de shahidun ko sede o yoni ala fame innahum no be fi miriyatin yonende sikkitare min liqa'i rabbihim imorde hawrugol ejomi mabbe ala fame innahu no alla bi kulli shay'in kala hunde e muhitun ko hubutudo waylita suratu shura makiyat bismillahir rahmanir rahim hamim ain sin qaf wallahu alam bi muradi kadhalika kununi yuhi wa hayniri ilayka fade mada allah jon wa ila alladhina ifade be min qablika aditibe ma kununi wa hayniri ma wa hayniri ben aditibe ma Allahu Allah al-aziz o do tedudo al-hakim nyenyudo lahu kanko dani ma fi samati kon ka kamuli wa ma fil ardi kon ka leydi wa huwa al-aliyu kanko ni to don al-azim tedudo takadu samawat kamuli din e biya tafattarna de di feccato min fawqihin ay morde sengudo majji ton wal malaikatu malaika bin yusabbihuna bayna subhinade bihamdi rabbihim be yattajo mabbe wa yastaghfiruna hibe insina nade liman fil ardi be wonbe kalid be sirko be no daro inna ben ko bibbe Allah ala fame inna allaha no Allah huwa al-ghafuru kankon ya fotodo rahim yurmata walladhina bin ittakhadhu jogitibe min dunihi qawuri alla awliya aweldibe wallahu Allah hafizun himurini alayhim eduma be ko be jokkikon wama anta annon awanali alayhim eduma be bi wakilin ko aynu dobe ko fawti dobe wakadhalika kawanuni awhayna min wahayniri ilayka fadema qur'anan de do jangetene arabiyan e hala arabu litunzira fi yawaji ummal qura yumma chayde waman hawlaha e be wonbe takko yumma chayde bi mana fi yawaji be ben ka capital makka e cey hikkide don den hala ya e aduna on fo watunzira wajo da yawmal jam'i fi nyalande mobundiral dum ko nyalande dargal loray ba fi sikki wala e maggal den nyande fariqun feddego fil jannati ka aljanna yarata akhi wa fariqun feddego fi sayr ka kandiri ten ko yata ولو شاء الله سألنا يدنا لجعلهم ودائنا بفق أمة واحدة مفتقوته ولكن سكن يدخلهم نادى من يشاء ميدنا في رحمته يرمين مكان والظالمون تونيو بمالهم على ناب من ولي إمرد جدو ولا نصير ونا والله أم اتخذوا كابي جوجت من دوني كهوتا الله أولياء أويل ديبه
fallahu ko Allah huwal waliyu kanko ni giɗo wa huwa ko kanko yuhyi al mawta ko wurnitata mayɓe ɓe wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in dow kala wonde qadirun ko wawɗo wa maktalaftum kala ko luutodirɗo musidɓe julɓe fihi e fi muɗum min shay'in immurde e piiji aduna fa hukmu pelletare ñawre mum nden ila Allah no ka Allah yiltete ka Qur'an te no ton dalikumullahu oɗo Allah